Assalamu alaikum watukufu mdonga matangazo ya ORTC haruma mkonti wa mawaziri wendele ya informanti yinu unyamili ya haku ule suala losiwa nao na mjadidi shozena mnazonti za wanane COVID-19 ne waziri wa hesuye halubi ya kuta haunesa ya ukaya uhusu za nyambo zilo juma ushanshiwa harume mawasiliano ya internet ya ukakomor ngabo wade wa Ebola waziri ngu hakikisho ya uka zerengo hizo nrabo wala kazitina mshinzi utoka uonzi narmushili. Moi bien bakafse Ebola Comore. De ce qui est étonnant, vraiment on travaille, si je vois COI, yoze état membre de COI, voici la réunion fait partie wa état membre zo. Na wasi au travail chaque jeudi en visioconférence kila yahoa. Va vous que lazima kamba va problème au Comore, kamba déjà état membre za au courant. De wasi journal tous les jours on gombari va ka ya Ebola Comore. Na wasi hun Comore. Talir fanyo hazi. Chaque district wao fanya surveillance électronique. Wao suivezi kaza fièvre. Hika fièvre na diarrhée, hika kazo hallo wa hir remonter azo. Tout le temps, après on fait les analyses et il y a des visioconférences avec les autres membres. Léo si j'ai tourné hukamba Léo la journal rongo et tout, amba va Ebola Comore. Ebola ça c'est pas vrai. Parce que Ebola Comore, ils ont rassuré la population comorienne. On va voir en toi, Djagiteo, voilà pourquoi Djagiteo sur les Comores, va il est Ebola, comme c'est Ebola Comore. Maintenant, on doit faire une déclaration Ebola Comore, les États membres. Harmomona no haja waendelea informanti yinu wa wizara ya hezi habari zobonze na mshirikiano wa mataifa ika urenge wa fumvu ni madhama na wahele jumba la balozi la Faransa usoni mwe Komor ema hadisi endelea yaka ya washiha jumale suala luhusiwa naone za shanshiwa harmwemba wa ya mawasiliano ya internet ya hele siwa la larinyo ya ukawadi wa Ebola nguo Komor na ulawana na waziri Dhahiri Dhul Kamal madhamana wa hele jumba la balozi la Faransa waonesa ukaya zendongo hizo kazitu pasa aswila madhamana wahe Faransa ne madhamana ulawana naye madhamana wahe Faransa warenga fumvu harumwe mahadisiano waone watekeleza zeso mahaza hao juma ezambishiha narishilie waziri Dhahiri Dhul Kamal banda ikamba riwona mabantongo zikamba zo zisirongwa zirongoa zirongula na madhamana na zisongo zikawamba wasi hunu karsizijwa bavorikana hamu de manara katsaha legorona nane ambassade ya Faransa lorjalirizana mana wasi wananya nikawa na ntongo amba wasizijwa amba wasi serikali ya Komori rioban karsijwa warambiezo mana waskartsina hamu nyingi hamu yetu ya handa karsina za hutitsa karsina zortsa hao maranya sijwe kakila ya hufanya atawade hunu usudhuru wa Komori be usudhuru na dunia yonzima artostia nziani mono haramasukia handa depute Mansour Kamardin harongwamba rivolwa wa maore beba mkidarwa de maore baada la Mauriti eta kwa sirirombe Faransa arbe msaada riuhara wakati kama lijio lile arongwe hadisile avion ya kovinga msaada huo rakafikiana na Wafaransa ambao uje hao haraka ya kuingia harmwe aeroport ya Prince Ibrahim. Haurejei harumom konti wa mawaziri wendelea informanti yinu waziri wahe suiha makatiano nguone swakaya makatiano harumale si wala mwali washashindo waparha naono wade wa COVID-19 ni waziri wahe suiha makinishe maranya yauka ze juhudi zonti zitila nzianine sirikali no ili warambushiwa nehika umchindo wabili unu wahe COVID-19 tinde iliyo makatiano wa Afrika ya Kusini narmushili. Senda toujours harve renforcement des mesures, renforcer les activités soignantes déjà, il y a respecter les mesures barrières, ensuite renforcer les hazizlo avec les comités des districts sanitaires tout en place, ambassadeurs sensibilisation, renforcer décentralisation dans les districts, surtout des tests Covid, Isfanyo, Harbe district, Hazio, Ifanye. Yo detalra lawana. Watu kufumrangalio na humurvulishia. Mskena haufu mana wasir fanya prelevement zatu ziwasili Harbe laboratoire ya Kemri ya Nairobi. Vanir simtumen Mungu
si zitongo zisendelea talize si tout va bien vanta mercredi ritsojua ambayin de variant ya Sud-Afrique otsuyo Harmo monano endelea harmwe wizara heze habari zobonze na mshirikiano wa mataifa waziri wa heze habari zobonze hadhukuru zihusianao nezalawana na Mansour Kamardin wakala welisiwa la maore ya uka edabla ya Faransa itaha irwalie msaada Ekomor wahunga mhono umwanune COVID-19 ama madhamana wa Ekomor wa hara ya msaada unu umva na rishilie waziri Dhahir Dhulkamal na hikarsa ndaraki amba varianti loko mori yo varianti ya Sud-Afrique wala karaijwa mana taupara basani zitabuhisirazi fanya na zanalizi rasifanya kaya thubutu karsorongo amba kayaka au kaisi oketojo akabe kaya thubutu na bakwa kulila ntonge kamba yo kaya thubutu harmanzia za shi science mtu kairongwa mana babu ramba ntambo itoje ke varianti ya nsijubani itoje ke varianti ya Japo itoje ke varianti awiske to de wado lokambani zo karsubutu razongwa na vabo na kazi rongolwa vama partenariat ya lovani ni remettre en cause va remettre en cause système des Nations Unies vabo ontropia ça veut dire quoi lovani kwa wasifanya hazio ya lazima situmlono ta gazette la Réunion lisibutu langi hambari wa Ebola Comore jelvuka Ebola Comore mrohanda tujua des veilles sanitaires aussi indien ikamba yo Faransa de ala badina ikawa waijwa amba yabo ikawarambia yo bavona kaka arambilo ayo bavo harma halat mana bora harma shama bebo karsambilo azkweli ambassadeur a représenter wa na premier conseil ajata hamswama hazi propose kama zitenewa na baadhi za madepute na baadhi za mavamana ya Faransa na baadhi za majournal ya Faransa warungamba wodo walovano do dito la wa Faransa wote wa veli hazi information zo na wa Faransa kawasina za information zo watu ngisa warongwele wamba tungo kaza ukaza zatongesana na Ebola yu ya rongola ile takawaiji ambela ade habi na babo wastaswa mahazao wanyesa no tayarifu ya wasir kolabori mana wadunu ta collaboration ya hii dunia mafiha situ wasina wa Faransa ita collaboration ya dunganzia ile shinderu wanene wadunu mana wahingia Faransa na babo upara wa kumrolo Faransa na sirtaru wanene mbwana. Badala ya waziri huonesa eziusianao nezambishia na wakala Mansour Kamardin waziri asintindia hakuju mwezi la yao harumwaze mbawa za mawasiliano za internet za elesiwa la Réunion jumwezi usianao ile suala la dhukuru la yauka Ekomor ngio na wade wa Ebola na haonesa yaukana ye mawakala wa hele jumba la balozi la Faransa usoni mwe Komor watekelezaze soma haza hao jumwande suala ikao dolambishia ngardili yao ne taarifa habari. Umuhimu wa mrengo za hadhari za ujihifadhi ni COVID-19 do suala la kabaoni ya mfumo ntinu harmumo na kawaida wa herabitat al-Khairia al-Islamia ukaoendelea ihomde ya bambao haini fomonti. Amedadala Husseini na Ibrahim Kababo wakahadhir. Hoste hizi hazma za mjihifadhi no wade wahe corona hunu Komor inu de mada ya tsaulwa harima wa mkonti wahe rabitwa waendelea ifomonti inu. Zihazima zinu zihansi wane sirkali nane maamana waho unono ili mru ya akademie wa wade unu. Nezihazima zinu domhoso ye mihono haini wakati wa mkazo shaibambua nano mbano panza haini bahano mru ya liyo. Ya ayuha alladhina amanu atiyu Allaha wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Henyi wandikao amini Mwenyezi Mungu na mtoi Mungu mtoi mtume ana wa mtawaliani imadhamana wahani imadhamana hatu de matabibu imadhamana hatu de daula imadhamana hatu de maulama yapo lazima rotoi lazima roishilie ridunge yeze hadhari warambia zote pia izo zote pia miongoni mwezenzi yakao ngazotongeza lego yinu owade ukekosi hamndu mraji pone sharisha owade unu Mwenyezi Mungu harambia harume Qur'ani ukaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na muzise wajuao ekakamtujua hulawana nuwaendelea nunkonti unu hukadimia zo wajibu raha na uzihira. Yenshie swabti ya Salima Ahmada
Taratibu za nyumeni uhusu mlivo za nyushuru zisababisha monano ya mfumo ntinu moroni baina waziri wa hemali ni madhamana wa heze idara za mlivo za nyushuru na mabahaza zini madhumuni dotwali ya hawadzima ze taratibu za huendesa namna njema namna nyumeni inu ya kufanya hazi. Nurdin Said ya ngorni komele zaidi. Omwendo wa nyumeni wa homrengo zenye ushuru inu ya mbwao tax a la consommation usoni mwe mabahazazi ikawajibu ya waziri wa hemali ya madhamana wa zenye ushuru nane mabahazazi wakensi wadzima ilihueleza na ze tartibu no mwende sondro wa barnamajinu zajirile londo kanga rumiao zana za nyumeni ili serikali ya shinde ya collecte ETC hawema vahe contribuable ya rohe harma tuhma ya ukaya valangu triche. Donc inunzia ya transparence ikao nge favoriseo en même temps ye serikali shawa jao nge securiseo ye bahazazi wajau dispositif nge tsongezao vamana ya jue ukaya mbahindo ya collecte wa kweli ndainu ya waswili au trésor public shaka bajavira madanganya baina ya he ho mobilize no verse harma ezekeza za daula. Umwehansi wa kirasmi wa hema sanduku harima umva wa biashara ni akiba inunga umuhimu ya ubasaua ya biashara wende na uzonesa ya mabahazazi warenga funvu. Wenge jon saidi ya manange jon tolea ila mharbati ukaonda ne zenyushuru ana leo sujo ambakari huzu 1 million wajamba nono mhuzu 1,500,000 shaleo ekangwa jueo ngwaonao dhahiri anazila dhahiri wefanya bala eulo birongu ono yabo kabati wakati ujamboka nganzo libe 1 million ya TC uchojo uziliba mana uzideklare wakati la wakazihuza inu nrazi njema ijoka usahilisha mabahazazi shatse na ngelazimu tena ajid wake welevu wari akompanye mana ngabola welewao ngabola utwelewa ngabola uvembeyo ngabotuvembea. Ihafla ihisa ha majadiliano wadzimano watangazaji ili waunishi ya zimfaida zilindwa one barnamaji ya nyumeni inu harimwa umbasa uo ya akiba. Henzi ya inu iyo azma za nyumeni zenjezi wa harmo sharia shahamlivu zenyu shuru na inu namna ya uruhusu wake ubenufu harma zehazi waka huendelia nizo. Mariam Aliridho gorniko maelezo zaidi. Ya sharia sha ushuru shahoma haziwi zilina 12 shibali ya dasturi za nyumeni hujuma ya namna ya ufanya hazi harima le daho la ushuru inu yambwa wa ajid no harima ya idara inu ngabo nambari 2 zirumishi hao da inu yambwa wa nifu na ya ajid yofanya hazi hamade kawaida bazima na idara ya laduani fayokana leo ngeladimu rikena base ijoka solide ijoka vraiment identifié nando tujua hena mdikangu fanya transaction shashi ndarijua leko beshula kwa lengo douane la transaction upande wa howandu wa rumi yao yenifu waonesa yauka umrumishi hoya hayo ngerenga wakati lakini idhamana wahe ajid hajitekeleza hena mnainu sisi identifier mdu fiscalement ngeladimu enregistré au niveau de la douane ndio effectivement do fanisha atani bangemna wakati mbabi usiku kwa usumubili ngeja kare konula menanga ndo haruma system ya interfaçage yo kana leo system ya hatu system ya la douane ngazanda uzake zaujua leo wana information hata do fanya operation ya identification ma création de NIF yamro change directement ngejonjia usikunda ulango ngejonjia hula douane pour faciliter ya ukardo baliaja à la mer. Bandu ya maranja kwa tujua nifu shinu hindrini. Sikajanda nikiwa na koli wangu tsanu wala Dar es Salaam. Misi commerçant. Yaringi obligatoire ze nifu yoikae garfanyasha kartuje mana hazo ndini. Duhonesa yauka iho idara ya ho ushuru nana iho la douane yenifu unu ushahidi uruhusuo ondua dhibitie mapesa ya wasudio harima imifuko ya daula nana ziara mazifanyishi hao. Mvasa ya wahe taarifa habari le jumba la biashara Luzi na Swana liba misomo ya kakusudi wa warumishi wa idara mbali na mbali no muhimu wa misomo inu
dohunga mhono wa haruma zinamna za nyumeni za usahilisha zehazi za tulanzia nine ohada haruma umva wahe biashara numlivo zenyushuru narishilie mwanzishi jimla wahe UCCI karsaha kartamania baadhi ya bahazaz ni mashirika waje wafanye formation ya husu kufanya zisabu neno la comptabilité harmwa izi norme ohada madalo mzujwao ohada linkumwe la Afrika litsanganyisao isharia shahanre sa biashara harmonisation des droits des affaires harvavo vanamna nyingi ya hazi zifanyisha harmwa ikungumanyo lo lazima notu pia wazidunge rangu i comptabilité rangu i droit yoyo ya ufanyazi hazi zi contrat leo kaka na dikatuka bawasi chambre de commerce rangu i hazi ya handa ya tu ravolo ido usaidia sahilishe ari himilie mabahazazi wafanye hazi zao namna lazim katuka mba arwa elimishe ruwa ve fursa wafanye zi elmu zin zi formation zin ili wahujua wafanye zisabu hali ya lazim mzima mwengoni mwafuzu harumwe misomo inu nguoneso yauka ngujione tayari yauka ngujoshinda yado jibwe mahutajio ya tahwao holi honde misomo ya hondananiyo haifaida nkuu ya hombasa uozi haziza hao narmushili formation muhimu haku holiho harmo muda unu ufanya ze travaux d'inventaire de clôture za husu eze état financier. Donc tria kabambonzi haku ya renforcer ze capacités zatu harma ufanye zatu za kidasturi harma sorafa ya mali eberindo formateur afanye hazia inamna ladhimu harame kuaditso hususan harma sorafa ya mali na hususan upande wa he arankuaditso harma upande wa he fiscalité ye dhamana wa hele shirika Moroni terminal wapara watangazaji habari harimo monano ya mfumo nsinu hun Moroni umuhimu wa homo nanunu ndofanya mjimdiso wahezi hazi wendelianizo umuhawabira na uhansi mishinzi ya nyumeni ya ufanya hazi ya hema haijao narishilie dhamana wa matangazo hele shirika Moroni terminal Mohamed Abdou Swalih 2020 ces conteneurs importés c'est la madide c'est la bonne ces conteneurs en 2019 il fallait 115 030 conteneurs importés. 2020 il fallait 10 638 conteneurs. Il y a des conteneurs de la route. Ngabo ze conteneurs ikaozo vahiziwa. Nadazija zo vahiziwa ngabo zile hiziwa zilona maadili amadi ze karafu nezuma zinuzikao maadili ya rohao. Kao bandar zinji anga zoro hatena 2020 rifanya 10596 conteneurs étonnage tamba bien des cima iko isime que dermo conteneur ngabe ko dermo conteneur du big bag 2020 rifanya 17452 tonnes et productivité dernière trimestre 2020 rihundu kaya manutention bord il y a 120 jours conteneurs par 24 heures. Il y a 1200 tonnes de big bags, ciment za big bag. Andeleone taarifa habari onesaukaya Alhamidi Mbama mzima mwengoni mwandu wa diaspora hauna aula ya urejei bansiju ilibwa hazi haruma unkade wa hezenyi wasi hatafsiri ya wana no bure usoni mwana zijana Alia Ayub Abdalla na Ibrahim Kababo wafanya utasi habari hawana no bure harma yensi Alhamid Mbama awono muhimu ya usaidi yao mji wa nyuma milima ya mbajini ye barnamaji ya hahe ngenji yao harmo honfanyo mabrike ya jowa halongement haandani nguutajo wataalamu wararu wawaha nyumba adia tilenge haku tionwe development namna ifanyishi hao lazima njeni tie harmoensi ya mbajini mahususu da hono mjini hatu nyuma milima mbajini projet namna ya kanti tifanya ukaya objectifu ngarfanya stockage ya ukaya ngarhonti brikeri henti brike kaunga jo ufanya nyumba ndaro za hisa yabo sisi ohuza iyo ngarisaidia umndu shasisi ngartsaho mndu ya jambe ngutsaho rimashie nyumba rifanye plan riwahe nyumba rimmikezela kile yanzima inu ikauchilwa nziani ni Alhamid Mbama inu ngejo ubunguza ubure tibahi ibasauwe libavulaha
Hashababi wa mahamengo mine wa homji wa Mirontinzuani ujulwa ha ismu ya Hassan Malide hahundi hamaiti informontinu ne shababi woyi ankilia hahe yoti njema na hakana wade wa ngozi na rudunge winjo wa maelezo badimanu watasa habari wa yortesi hadaraja helesiwa la Njuani. Imaiti ya marehemu Hassan Malide iparoha na madza ya kuandrisa ugauha. Unu akashababi wa kiasi ya maha 40 ikao akana maradi ya ngozi na yankili kayaka njema. Ujula ya mfarikio dunia wahe kavasi akosubutu kurubia imaiti hahuria ijoka afu hamaradhi ya tumpiao. Tasudungama na dokter ringi ababu amteste taangalia rambi ambane unside corona sidi amangamiza beni hastam zamre mazamaradi ya mjanlia afariki dunia. Imbawa ihuiwe wakazi wakati wa makafa waja wa hoso ya makazi ivode wakoshahiliha na imaiti atawaiwasulishe harma makazi ya mwiso yahe. Risijua maneri sienshi harma mvambane ya maranya pia na wantu pia wanahamu hawade urongolo coronavirus. Wasi hukamba neri hadharishe rirengezi mesures de sécurité zo muhimu hano kamba fanya negligence mais sur jaramla bavagira halati ku desinfecte ini kadavuri andi sa decompose ha yo muhimu desinfecte ufahano haizinzi na stongo pia. Wafati unu uzidisha harara ya maraia jula wadi wa coronavirus uremao wakati unu ikomori na ulimengu wonsi pia. Sport harmolesi wa Lanzwani mazama manane ya mpira wa mdu ya wanruwashe ya stakabadhishi wa zana za sport za waruhusu waduende sana mnanjema ya sport ya mpira wa mdu na msaada unu wa stakabadhishi wa wone madhamana wa ile kungumanyo la mpira wa mdu wa Komor nuo warali wa wone ile kungumanyo la mpira wa mdu la kile mengu ili hunga mhono wanazijana wanruwashe wabama wa mpira wa mdu hun Komor na rudunga imelezo zaidi. Mazama manane ya mpira wa mundu wa Nzuani walio harma uridho walkungumanyo wa masiwa ya Komor de wavola kila shama harma maafali mburune na magosh 15 triko na makalso 15 na zana zangina za husu mburu. De hai jitihadi ya lukungumanyo la mpira ya mundu la dunia la haramiwa izamazini ile waendese usoni mburu ya mundu ya Shikomori. Dangazola wantu mamalini hatunsi jula nyuma rahanansi za wanyawe. Hahutaha wantu wasike nyuma hanguvu kungumanyo la dunia la mpira wa mundu wasaidia hanguvu boli ya mundu ya wantu mama. Non, la souvenza tungo nyengi nziani be sandri sampole pole. Bien sûr, Ramo angalia zintungo rafanya leo yo matongo mapa mtitibe pa yo j'ai évolué souvenza ya accompagner hatongo be FIFA watota wa RSID kaona mbavo rishindiri restructurer football féminin watoja twena donzangina nyengo accompagner wantu mama. Msaanda unu uja wakati wa lazimani mana zama za wantu mama za mpira wa mundu zikana tambu maurdezini. Haruma muda mshashi ya malangadzo ya shuntushe ya tongia nziani wakati kao mazamayani wengi yo kana tambu ya zana. Idayaini itotongesa mazamayani ya cheuvumuzi mwandronima ya mashindano ya huzungua ukungwe wa mpira wa mundu. Veshele maraba federasyon ya Komori ya ivokamba waranyesa za ungwana ya ukamba razumwa rijanyese hazunguviza churteze football feminine tijivwa swafi vokamba waranyesa za ukamba wasirendeni kena nguvu rendeni rifanye sport. Mia Mungu tena mbazike zaidi rahanazini shikakina ramavula na furaha nyingi sibotulia maraba federasyon ya Komori yote pia maana kana problem ya magoshi bersiboshira maraba kuvurapara magoshani na simayozini maraba mingi. Hautaa wantu mama wajitoshe likungumanyo lini litia nziani msomo wa skuntaru wa mahakimu wa wantu mama. Zini pia ile wantu waendese ntongo zao wenyewe.